Toto som ja. A spolu s mojimi kamarátmi Damianom, Jakubom a Pištom si zahráme challenge na trest a aký je trest sa dozviete v priebehu videa. Poďme na to. Ok, čaute, vítam vás z nového videa. Máme tu penalty a kto nedá penaltu, alebo kto vlastne prehrá, tak dvaja majú trest na riť, takže menej ako vzdialenosti ako 3 metre kopneš do riti, takže kto prehrá v riti. I know it won't solve my problem, but I know it makes a difference. One more sip and I'ma fix it. Out my body when I'm drinking. I told her one more, she heard me say you quit or she did it. Come on. Yeah. I don't want pain no more. I don't want no more pain. I can go see no way. Look at that with no pain. See the rain coming down, but it is not. A robi jak Martinez. Came a long way from stacking and rolling that change. And all I ever wanted Ty kokos! and I sit on my heart, I watched it build up. My bro, he stay with Tuesday Bob to build up. And I feel inside, don't wanna feel it. So I pour up inside my cup and I just sip till I can't feel it. I know it won't sound like a problem, but I know it makes a difference. One more sip and I'ma fix it. Out my body when I'm tempted. I told her one more and she heard me say you quit or she did it. Let me do my thing. Got them blues and beats and blues, I'll give my kids a change. Don't call me a sip. Kamu, ja som dal všetky. I wanna catch this pheasant. Jakub nedá a ja dám, tak je to u vás dvoch. Tak Jakub nedá a ja dám. Ja som 100%, tak viem. Takže Damian bol 100%, ja idem do brány, do riti. Takú šancu som dostal a zase proste úplne toho. A oni idú dva proti sebe. Ďalej. Oni majú rozstrel, no a Jakub premenil. Ty kokos. Aj Pišta premenil. Aj je. Pišta. Dal! Čo to bude extrémne? Z úplne inej strany. A nič! Ty kokos, na to dal jak mesa. Pišta. Ja s Pištom ideme dostať do riti. Chlapi, pokročte sa viac. Ešte si kopne aj brankár. Okrč sa, vrachu. Čiže. Dobre, teraz ešte ja musím dať teda, co? Teraz do piču. Teraz to príde. Ok, takže je to za nami, nebolo to až tak hrozné. Ideme na frikiky, ale to už točiť nejdem, takže čaute. Nezabudnite like a odber a chalanov TikToky a Instagram dám do popisku, taktiež aj môj, takže čaute.